Vuin August ni som thotan nia hian mani napo thok theilovin aizol vengthen khatle khothen khata te khua khirna khauzo ka ken komek ania rileng hi tual chunga in kaidar mai thei din huna kanding meka chu wangin hei hi ka chale masram du chowa phim khur takin engkimti apoimoa restaurant le bazar huna te kallo thei ram ahimri bera Poisa in London atang thenga kai thei ania wangin midang ne natranga poisa idonin I poisa ida that nuwa I kut fai taka isil ma chuan I mailam khoilola maswa ilongai poimo zeldon nia TikTok hi khovel hian ha boy pui tak jingami hani der to maya hunrei lo ta chungin he application hi ha thang chak nangiang maya Asia ramai nilovin khovel atom chuak man ani deuh bermaya he application awang hian ramthren khatin China anpu chelea India ngai pon a Beijinga atel ani kha August ni kuwa ni zan thimlim vel khan money control chuan US president in TikTok laka executive order assign chu TikTok hian an khingle don ani ti antar langa The ByteDance anti my TikTok Chinese application company hian lawsuit and file don aniti antar langa naktuk August ni som pakhat thole ni hian arang thei angin lawsuit hi file antum ni in tarlan ani President Trump hian TikTok application laka hian executive order assign hi constitution kal ani antia heiba ka hian Trump hian engma finfian nei lovin he application US mi puite data lakhom nan man ani ni in apu boka hengatan hian man ani lawa chuwangin US president hian China laka phubalak nan dot apu in executive order hi assign ani ti in White House chuan ngaidan in anglo nein an discuss nuwa president ngaidan hi an nola mase Trump hian athu nei na mangin executive order hi assign luyani antibok US hian TikTok hi ban ani meka US in a ban chan hi engma chan le wang nei lowa bena anpu ani India point a ban dai towa China hian lawsuit a file chuang lowa US laka ero an file don ani mela mase Trump hian a hlaulem lo aniang a hral don thu a puang non le ngata TikTok application manga sum dona zongjong chu Microsoft company nena a hral dona Microsoft company hian ramrang an launch tharle don ani India po Microsoft company hian TikTok hi anron open le don ani ti tarlan tel ani bok The Financial Express chuan nimin tlailama khan Russia India Army 10 Kafkas 2020 military exercise thale hian nei turin an kaldon in antar langa Russia hian China a hot viau lai le China le India in Eastern Ladakh buaina an nei meglain he military drill hi nei turin arua mana mase he thil hian makdang lamna tak anaya tarlan danin China le Pakistan po som aniti antarlang coronavirus 3 alen ma khan he kaskaf military drill hi nei tura ruamman anitoa mase khri in khovel ati buaina sata wangin ahun turhi son ania Thathara hian nei turin ruam man tharle aniti antarlang hetianga Pakistan le China som ani chan hi Shanghai Cooperative Organization SCO member ani wangani ti tarlan ania Russia hian military exercise hi puitham takin SCO member ramtanen alobuat saito thina he military exercise an nei tur hi hunruat loksa to le an pomvekto ani thu tarlan ani bok mase heng China le Pakistan hi antel vedon emti ero tarlan anilawa Russia hian amma khan alo som to sa ania wangin he military exercise a hian somve ania rampan hi chau India le Russia chau hian tuntruma hian military exercise an nei mai thaya China le Pakistan hi antel lo mai mel niin antarlang ani India tang hian tri service contingent antel kimdona Army jasomnga baka
Air Force le Navy te antel don ni in tarlan ania hetila hian ramdangpo SCO member ram som aninwala China le Pakistan baka hian Iran le Turkey te po antel don ni in antar langa India hi SCO full member ne turin sanghi som pasari khan alo in ziak lu toa hei wang hian India chu antel ngai don ni in alanga India tan he military drill hi apoi mo hle ni in soi ania terrorist te counter dan tur thlengin enchin na le training an nei don awangin China nen boruak sang tak nei ma se tel ngei India hian atum ni in antarlang terrorist te beidan turba ka hian ramchunga helpol te beidan turte training an nei don bok US in ahuat Iran China le Pakistan te antel don awangin US hian hedrila hian India atel chuan alom vakin an ringlo ahun tura ruathi September ni som panga atanga ni som ni paruk thleng ni turin ruahman ani India hian engril runge aput thiam ahar ta hlea Russia laka tlak plumlo alho wange he military drill azom ve tur hian zona atitam hle ani Nizana Vekhan Dar Som Velkhan Waiwan Chuan The Five Eyes Intelligence Ramten Joint Statement Siamin Hong Konga Anthon Thu Antarlanga The Five Eyes Chungchang hi ka video masa engbera emokhan karon soifia towa China malak dan anchui chian na po anpuang zara mase nol aloni towa mase anchui chian na digzia chu WHO in COVID-19 timeline anthak danglam chi khan alang chuak le thowa China in ahub be dan le hridar mek chungchanga WHO nena engma hriat tirna mumal apelawa uhana hri awanga thizat po azep then aniti anpuanga mase WHO khan anol ani tuna hian adikzia kan mule towa tichuan heng The Five Eyes ramtahi US UK Canada Australia le New Zealand te ania intelligence thu engkim in lantona thohona thatak nei ram ania hengram panga te hian nimin khan joint statement an siama heta hian Hong Kong legislative election Hong Kong sarkar le China in kum khat chunga tana ason hla chu democracy ram dan kal ania wangin sud le ngal turin antia tuna Hong Kong leader nimek Karilam hian aro rel hun chung po sainan Shileng chuan lama mangin kum khat lain ason lahi mi pui chunga leiluak taka thunei na man sualna ania democracy rama hetianga thilti hi danbo chiatna lian tak ani anti ani tin he joint statement a hian Hong Konga lawmaker pakhat an suspend chu dan kalaro relna ani zia an soiboka Hong Kong hian lawmaker an suspend hi dictator ro relna ram ani lo wangin Hong Kong hian thutluk na diglo tak siamin democracy choinung tu lawmaker chunga hetianga malakhi khovela alathling ngai lova Hong Kong sarkar chu athutluk na sut ngal turin an hriatir bok heiba ka hian Hong Kong legislative in thanna September ra neitura Karilam hian China nena injomna ngejok siamin Hong Konga mipui zalena rabe sakin Hong Konga democracy ro relna du tu politician ta chu in thanna in candidate thailo turin disqualified vek boka ramdanga antlan chia Hong Konga hian danin omzia aneilowa Hong Kong security law chu communist in obna dan ania Hong Kong hi democracy ram ania wangin heng pro democracy te disqualified zongjong le manna tur order achwa hi asud le ngal turani antibok statement a hian antarlan zel danin Hong Kong a hian democracy ani angin in thanna felfaile diktaka fer taka September thla hian kalpui turin an hriatir boka he statement hi Hong Kong hian angai poimolo ani chuan independent drum niturin Hong Kong mipuite thlawang haunan lungrual takin an chachuak don ani ti an hriatir hal bok ani statement a hian heng ram panga foreign affairs lam changtu ten ning anzia nan theu bok Hong Kong mi puita hian tuna hian national security China in ahman atang khan democracy ram ro rel na ang nito lovin sipai te thunai na ram ani to ni ti ansoya
Hong Kong mi pui te chuan independent an duani ti lantirin flek te siamin mun tam taka buaina ala chuak meka ma se an hruai tu te manle umbo an ni veka wangin Hong Kong kho pui chuan international help amamoa US President Trump chu min chan chuak don lowem ni tin poster tekengin an awa Trump hian mi pui mangang auna chu a hria ni ti soin a channa masaberatan Hong Kong leader Carrie Lam le Hong Kong official ten hei hi lo hria se Hong Kong based company zongjong chu US a hrek ngal ani ti apuanga hei hi mi pui te pon an tur mai thai ani ti soin mi pui hremna tur nilovin Hong Kong sarkar chu kut doa kan siam don ani atia ti chuan Hong Kong laka chet le na tur next step chu hetiang mai ani to don lowa the five eyes thu chuak kalpui aniang ati Waiwan in antarlan hi news site danga po awm nuala mase wayon hian gravitas wayon lama nen antaran awangin a chipchir deuh bera sorsatan karon mang ani tichuan the five eyes te hian an thu hriat tir hi Hong Kong hian a zom lo ani chuan Hong Kong independent na turin ke an pen chuak don ti an soitel lai hi he statement a serious lai tak chu ani mela China laka indona an puan angai ngeyang chuan khovel indona rap thak ber chu kan hmaloka lo thleng mai thain ain mung mek ani US lama presidential election race boruak asang chauzela COVID-19 hrileng chungchanga kanram angbokin Democratic Party ten Trump administration chu andem hlea hrileng control zolawa an pu meka Trump hian hrileng dona tura khauzoka malak atumna pianga Democrat governor ten ando dal zela mi puipoin sarkar thuzom antum lo ani ti The Washington Post chuan antarlang Trump hian tlema hrileng aziom huna election nei mai adu thu asoilanga mase congressa soiho turin achop chuak chuang lo niin alang Trump tan thian disadvantage lian tak ani ve theya opposition lamin beinan ber an mangbok nen pola po ne na achang tam lo hle ani Mizoram lama po LC le VC election hun tur puan ania opposition thren khaten rural lai party chu tlin lo hlau awanga hrileng kara man mo taka in tharna bot saya anpua hei ro hi chu politics ball molber pol ani ome hrileng awang hian sarkar lai pu chiat na tur hi opposition lam hian an nga ema Indiaram state tina po chu chu thilkal mek dan ania state tina rural lai party tan disadvantage lian tak he hridar mek hi ania US a chuan election hun son hlat hlawin opposition party ten an au khum deuh renga antan chance thatak awm wang ani tichuan Joe Biden le Donald Trump te hi national poll result July thatop lamkhan anin phak chhodeu thok thoka July ni somni pakwale thum khata khan Donald Trump hian aron le pel hiala mase August thatir atrang khan hrileng in US a zualam apan le thuta hei hian poll result a khoi danglam na salea Democrat lamin advantage an nei that pha ni in Fox News chuan antar langa Trump hian phak lo le tiala mase poll result ti chuan nungber August ninga akhan Trump hi aron kang chho vele dewa Donald Trump hian 40% muin Joe Biden hian 43% amua Joe Biden chakna hi 3% chau ani le ta ani mase heta hian vote pelo 3% anoma heiba ka hian lain khap boideu vote turjok la siam fello 9% anombok election an hai tiala poll hi arin tlak lo thu Democrat lamin an soi chuak ve thunga poll hi adik ngai lo ti Democrat lam hian an soi voi khatna ani ome Fox News hian an tarlan danin englam ve tan po campaign kalpui a boi thak zia an tar langa hrileng in harsana tam takasiama campaign rally thren khat cancel ngai awm fo ve thu an tar lang ani November ni thuma in thanna hi nei tur ania thakhat chuang zen zon hun alawma hrileng hian election an nei tura hian thui tak a hrilti pol anti chua pianga ain thak thleng thut awang hian a chiangin a hriat ani